Allah Subhanahu wa taala bermaksud hendak menghilangkan dosa daripada ahlul bait. Ahlul bait. Pada tulisan bi Gusti Allah wal yutahhirukum wa yutahhirukum tathira. Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid termasuk di antara ar-rijsah, termasuk di antara dosa berpaling dari ahlul bait. Becik dek keluarga Kanjeng Nabi, tak endek ke keluarga Kanjeng Nabi, ane termasuk minar rijis, termasuk bagian daripada ar-rijsah, dosa. Ya berarti orang mau nahli itu sih tak kira seneng, tak kira seneng. Cak Gusti Allah pun sadar buliut hiba'ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Makai kebecik keluarga Kanjeng Nabi. Cak Gusti Allah saya bermaksud untuk menghilangkan dosa-dosa keluarga Nabi. Kula tak ngocak keluarga Kanjeng Nabi ini ke orang soceh lah. Beri kula tak ngocak keluarga Kanjeng Nabi ini ke tandi itu sah, karena benih maksum benih Nabi. King tugasku lebih sampean nikah menghormat, mencintai, benih karena kesolehna, benih karena keilmu'na, tapi karena dere dagingnya Gusti Kanjeng titik. Balin boleh perintah soro cinta dak keluarga Kanjeng Nabi benih karena kesolehna, benih karena keilmu'na, benih karena ibadana, karena mengalir ning tubuhna dzurriyyana Kanjeng Nabi dere dagingnya Gusti Kanjeng titik. Mun salah tetap salah, taib, setuju. Mun tak bejeng ya tetap salah, setuju. Mun mabuk ya tetap salah, setuju 100%, 2 jempol. Tak neng tero, sapa boy. Tapi dengan dosa saya lakonin, kesalahan saya lakonin, apa lantas kemudian habaib durian Kanjeng Nabi keluar dari keletoran Kanjeng Nabi? Lah tetap anak kiai Gus salah ke Gusti Allah. Apakah tek kocak Gus? Ya tetap Gus. Emas putaran kiai. Tak bejeng tak basah. Apa bi sampean yo loka congka-congan? Ya lo kemas. Kiai salah. Apa terus kemudian keluar benih kiai? Ya tetap kiai. Perkara kelakuan teh keneng toro. Habaib saya salah, during Kanjeng Nabi saya kelero karena benih Nabi. Apa kemudian boci terus kemudian caci fitnah? Tetap cintain ulama, cintain guru walaupun neka salah, anan guru na sampean kelero tetap cintain benih karena kelakon, karena anak arya pernah dua aki bi emban arya mbamban pernah dua aki. Ya Allah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Lagu lu sampeyan ka andi embam bahasa kemah sak dua aki. Mon para ulama, para kiai, sulaha orang sesoleh, mbambana tua. Da anak potona, makuli sambian, tek keneng cat nyacat. Tetap cintain sekalipun orang gelak salah, tugas mencintai Pak. Beni atorok beni, beda mencintai ben soro atorok lain. Mon atorok ya nyongok kelakuan, mon ngaji ya nyongok ilmu nah. Paham sampean ngojak gula? Mon budu ya cak aji, sahabat abai mon budu ya cak aji. Cereng orang budu ngaji apa? Al-fakir la yu'ti. Orang mon tandi tak bakal beri apa-apa. Orang tandi apa saya beri ceng aban tandi, aban fakir. Urusan atoro siapa? Ya keneng saya orang saya keneng toro, mon tak keneng toro cak toro, sahabat abai. Urusan cinta lain, Pak. Mencintai keluarga Nabi cak campur bi kelakonna. Mencintai keluarga Nabi cak campur kelaban ilmuna. Krimesan gula Pak. Dek remak ke mana orang si becik dek Kanjeng Nabi ban keluarga Kanjeng Nabi dek remak akhir umur kata apa? Cak Gusti Allah pun cak debu liyudhiba ankum rijza ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Allah Ta'ala si maksudnya keluarga Nabi. Sejuta orang ngajak becik ke Kanjeng Nabi dan keluarga Kanjeng Nabi tak bakal berhasil. Sejuta orang untuk mengajak kepada umat Islam membenci dan memusil keluarga Nabi, demi Allah kula yakin tak bakal berhasil.
tak bakal berhasil. Keng cuma tugas kulit sampean dia. Ayo cintain ulama, cintain kiai, cintain habaib, cintain. Oh kelakuan tak bener, cintain. Kelakuan salah, cintain. Urusannya toro, jak toroen kabeh. Pele. Takut tak tepak akidana. Takut tepak Syiah, takut tepak Wahabi. Kan repot dekik cinta ke habaib, kocak Syiah. Dekik ngeritik habaib, kocak Wahabi, repot. Dua ni apa ada? Celatong jadi dua. Syiah, Wahabi pada celatong area. Tekan yang torok ponan sesitung nyacat ke sahabat, sesitung tanda ke keluarga Kanjeng Nabi. Himpon pona alaikum bil atiq wa iyyakum bil muhdatsat. Dabun Imam Syafi'i. Norok bunte ulama sinakona. Ba Abdullah ka habaib luar biasa. Ya Hasani Sidogiri ka habaib luar biasa. Ya Hamid Pasuruan dek habaib luar biasa. Terus atau orang senyaranya, apa dia lebih hebat daripada aslafun as-salihun? Kalah sih dari anyar korse patot. Al-muhafadzatu 'alal qadimi salih wal akhdhu bil jadidil aslah, menjaga tradisi aslafuna as-salih, mencintai habaib, mencintai ulama, pepancet, ambil dari sesuatu yang baru yang pantas. Mun tak pantas cek kalah. Nih Al-Faqir Muhibbullah, apa sih keluar tancolo? Mun tak patot cek kalah. Mun keluar telur ontar, keluar temancok soceh. Ini yang kepil temancuk bisa mbian. Paham ya? Nikah penting nih Pak, kenapa? Karena keluarga Kanjeng Nabi nikah. Kulit sampean dalam salat nih kama Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. La kulli hal firman termuka dengan keterbatasan dan kekurangan pengetahuan badan kaul menteri sepuara dinin Allah Subhanahu wa taala, dan kaulah cuma sekedar menyampaikan benih karena beda kebencian atau napa, tapi untuk menyelamatkan abah tibi dan keluarga, menyelamatkan orang-orang se kita keneng terdampak virus-virus nggak nikah, kebencian, kedengkian, pernah penuh hasud, hakut, pernah aben dalam hati kelab dengki, hasud dan sebagainya. Naudzubillah. Apa boleh dengki dari keluarga Kanjeng Nabi dan dengki dari para ulama.